Porofense ya North West ke nngwe ya diporofense tseo go begang fa di tsene mo legatong la boraro la COVID-19. Sešweng jaana e setse e begile dikgetse di le 17,997 fa dintsho di le 1,798. Masepala wa Sedika sa Dr. Kenneth Kaunda go bega fa o bega dipalo tse di kwa godimo tsa ditshwaetsego. Ga jaana ke badiri ba pholo ba le 23,000 bao ba setseng ba bone moento wa mogare ono. Fela mokgatlho wa badiri ba pholo Nehau mo porofenseng wa re kelo ya go enta e kwa tlase. Lona lefapha la tsa pholo ga ise ke le fitlhelele ko dikarolwaneng dingwe tsa province di tshwana le metsemagae jalo. Mokgatlho o mongwe wa badiri ba pholo Dinosa wa re ba tshwenyegile ka seemo se se kwa tlase sa ditheo tsa pholo. Dipetleleng tsa rona tse ding tse nang le dikamore tsena tsa COVID-19 mo bakudi ba rona ba alafelwang teng, o tla fumana hore di santsane di na le disebediswa tsa kgale tseo e leng hore ha di re fe maemo a matle. Baagi bone ga ba dumele fa lefapha la pholo le le malala a laotswe. Ga ke nagane gore ba ready for fair wage ka gonne ba bang ga ise ba tlhabiwe. We need more education, more conscientizing of this virus more. Now hospital beds, it's for all. It's for ICU, ventilation, oxygen. We are ready in that regard. The only problem is you don't wait for numbers to increase celebrating readiness. Lefapha la re le solofetse go konesetsa legato la go enta badiri ba pholo bao ba saletsweng kwa morago mo dibekeng di le 3 tse di tlang. Zebulon Maine, SABC News, Potchefstroom.